mun bisa cek gelem ki pacet berde manfaat khomer nikah king cuma tu sana lebih raja tinimbang manfaat lebih angak ke betul lebih angak ke betul mun bisa aja karena nikah takut termasuk sampean nginum khomer bahaya orang nginum khomer nikah bahaya ki ancam nak gelak nikah tak terima masalah zaman Pak Bolo hari mun sampean aja semua apa baik namun bisa tak usah seloki teka pun seloki bahkan Sayyidina Abdullah ibn Abbas Nabi tak salah pernah taruhan orang semateh kita tobat dari minum khamr mudah minum khamr mateh debune Sayyidina Abdullah bin Abbas au taruhan engkau talein tang tanang dukel aja tang soko dukel aja talein sabok ning tempat sepanas kale kuburna orang sepamabuk gila kita tobat mun ngedep ke kiblat jadu cale tang tale mun orang ring ngadep ke timur ducale tang tanang bengal taruhan sini kak artinya coba orang sepamabuk ini kak tak bakal ngadep ke kiblat jasa tak Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai ataruan talein engko tang tanang dukel aja tang soko dukel aja talein kaleh kuburna orang se pamabuk gila se kita tobat mun ngadep dak kiblat tak usah ducale lah selama-lamanya kok dina kok mati kriya keng mun ria se materia adep ke timur tuli ducale untuk meyakinkan kaum muslimin saat menikah bahwa bahaya mabuk benih hanya untuk kesehatan keropos ketolang bisa matiin ke sendi-sendi bisa melumpuhkan otot ben orak ini kelumpuh siapa aja benih minuman keras benih benih mun nginom biasa nginom kopi ji enom are enom sambian mun minuman keras benih bensin pertus derem sambian ayo berja kalau bareng sama mabuk akinya derem cerita orang yang pirtus di derem cek pirtus ini si terungking pas eyeno jadi jadi bangga mula setan kadung anak grena mula mabuk pasti tawur mula tawur permusuhan umat Islam berarti tak bersatu lemah pasti Gusti Allah si adebu setan nikah berusaha supaya orang itu tak bersatu cara pemabuk pasti dikit pada al-adawah wal baghdha pasti terjadi dua al-adawah wal baghdha al-adawah permusuhan wal baghdha kebencian pasti terjadi ada cerita orang pemabuk rukun bisa kancan sobung pak pasti atokar nah kula lebih sampean ni tak mabuk secara nikah king kemungkinan kula tak oning ngun sampean ki mabuk jabatan ki mabuk pujian ki mabuk harta benda dan kekayaan aneka juga mabuk si bahaya kang kui keimanan mun nginom khomer mungkin jaga materi jaga tining Allah Subhanahu wa taala king mabuk ria pak kadu mabuk jabatan mabuk pujian mabuk napa kekayaan dan macam-macam sebenarnya mereka dalam Al-Quran la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun jangan sampai kakek mak semak dekah salat mun kebedaan mabuk mungkin tak mabuk nikah tak mabuk ngenom tak mabuk khomer tapi mabuk jabatan mabuk dunya sebagian para ulama sukaro nikah dinto sukaro maksudnya banyak artinya benar cuma mabuk khomer bahkan mabuk jabatan banyak orang kari kadung mabuk jabatan ni kebunan mabuk popularitas mabuk harta benda kekayaan bentunya ben saesena sehingga tak kenal halal ben tak kenal haram karena pun mabuk dunya nah kaya dinto silahkan bekerja silahkan alako king cek terlalu mabuk sampai teti orang mabuk nah teti mulai orang mabuk dia ada dua lah karena mabuk dia
Jadi mailah tempat bareng se cuba nih kapon bareng sene bene pedeteng beda orkes pasti bener yang mabuk pon. Dan mulai mabuk. Tawur tak tawur? Tawur. Lerem sampean. Karena berangkat pacek le mabuk. Beda ke orkes saya senang pengajian, saya senang selawatan, saya senang jogetan. Kita bisa kalau benjarangan nikah. Mula beda orkes pasti mabuk, mula mabuk pasti tawur pak. Roti kalung, cok masih roti mon bodo gira roti kalung, bodo kalung roti kalung jan. Toko lagi senokol reng Islam, saya toko loreng, serugi Islam pak. Ini adalah tujuan daripada setan. Nauzubillah. Nah, jadi dari hadis nikah orang yang mabuk ya hat 40 kali. Zaman Sayyidina Umar belum 10 kali. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai atarwan mon orang mateh kebadaan kita tobat kale kau purna tale nengko cek du calen mon orang ria ternyata adep de kiblat. Nauzubillah. Dadi mun ajamu cuma biasa we lah, tak usah tambahin seloki duloki, tak usah. Angak tak keres angak. Mulai lah angak kaki. Maji bustro aja mo. Dapat de bunggona, udah mengit deh. Ora som meluyu. Bune tambah gerung, bune tambah ngaret. Abang ngerok. Aja mau apa mulai dari aja masalah condangan na tak bisa nih, dah lah. Tahu nih, aja man pak mobil enten. Oke aja mau gini pak mobil. Semua gerenggi berarti. Kia produksi gitu. King. Timun aja mau cek tambahin anggur nikah. Takut termasuk hadis syaribul khamr la tuqbalu lahu salatun arba'ina sabaha. Naudzubillah. Ya, kena laki bahaya nikah ke anak. Cek sampai kuaku. Naudzubillah. Tumanaki matur muka orang-orang sekitar kaul panjenengan. Ya selamat dari mabuk menikah ben matur muka saya capok matur muka tulia tobat. Amin. Allahumma